Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along nonapor kachi hungnai lapen kichon pro kichon jamabangki portal news channel kangpu henlo bangso jok long riarlo pherangki juijam anpinlo lapen news ke padam jia puthak thangnat kachini kavia jok kalili kalanglang a news padam thap padam pusi thekponlonglu Bangso Putha, Karbi Anglong Digital News Forum atumpen RDP Ponsi Preni Phaisir Kebarni District Information and Public Relation Officer Utpal Dimasa Long Chitong Damsi Pinpur Alo Pajirdam. DIPRO Long ke Pajirdam Pinpur Alo Long ke Jong Duna Teng Penki. Kumania Bang Pujongsi News Portal Channel Kangpu Jiaphan Registration Nang Jipulote Karbi Anglong Digital News Forum Pen LOC Mate Letter of Clearance Kalite NOC Hangnangji. Karbi Anglong pen West Karbi Anglong alo pherangke kalili kalanglang atumta methang agari mate bike along press pu chetok krai penang do lasi bangso puthak lang pami pen pang thekonangji portal news channel atuma phan KADNF ahin pen kipipon mate ka issue pon ID to weknangji pu pen kedanglok digital media atum ke claim kidama puthak chingki chetham pon Bangso hut DIPRO Utpal Dimasa pen kaninje pona tengki news channel along radaphan ahok perabirta ke pache takponji aphan lapen madule news portal impusitami Karbi Anglong Digital News Forum along registration dun detra NOC 1 way pulote DIPRO long pen abangki registration pipon pithekthelo pusi ningje pon Bangso pinpur alo ke pajirda mahut Karbi Anglong Digital News Forum amai phu ratis rongphar dun mai phu Sopenterang, Kongchunbang, Nathan Ronghang, Rab Kongchunbang, Mongol Singh Lekthi, Finance Secretary Ezekiel Timung, Dihin Rimbang, Donaldson Timung, Office Secretary Bapuram Senar, Sports Secretary Mukesh Chauhan, Publicity Secretary Clearhon Tisopen Kenanglok Kapre Katum Chetong Dunrinti. News blog, digital portal news kole teol goeta hal regulation of news blog mane চলে আৰু মিসইউজ নহয় মিস ইনফরমেশন না যায় রাইজৰ মাজত আৰু যিসকল নতুন ডিজিটাল বা পোর্টাল নিউজৰ কাৰণে এপ্লিকেশন তেওঁলোকৰ পোর্টাল খুলিবলৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিজিটাল নিউজ ফৰামত তেওঁলোকে তাৰ পৰা বস্তুটো মানে স্বীকৃতি লৈ পেলাই আহে আৰু তেওঁলোকে তাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত মানে আইলো বা যিকোনো NOC বাবে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ব্যৱস্থাটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আমি এইবাৰ পৰা আহিলে নতুনকৈ পোৰ্টেল বা যিকোনো নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিলে আমি এইটো ডিজিটেল নিউজ ফৰামৰ পৰা আমি মানে এইটো যোগাযোগ কৰিহে আমি এই পোৰ্টেলসকলক নতুনকৈ পাৰ্মিশ্যন News report Karbi Anglong Live